I na ovogodišnjem Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu predstavlja se tvrtka Enzita d.o.o. sa svojim inovativnim i vrhunskim kuhinskim uređajima i aparatima. Firma je nastala prije 13 godina. Biti nekakva početna filozofija je bila postaviti na tržište uređaje, odnosno aparate, kuhinske aparate koji će pomoći ljudima u pripremi stvari zdrave hrane, zdravih napitaka, smutija i bilo čega što ide uz to. Najčešće se vežu uz nekakve stilove zdrave prehrane, da se tako izrazim, tako da naši kupci su oduševljeni sa njima i mi to volimo prezentirati i postaviti. Novim kuhinskim robotom švedskog brenda i proizvodnje drugu godinu predstavljaju se na sajmu u Slavonskom Brodu. Od ove godine smo postali ekskluzivni uvoznici za Ankarstrom, to je švedski brend kuhinskih robota. Oni postoje isto već nekih 60 godina. Top je proizvod, kupci su oduševljeni, znači odradili smo kroz par sajmova do sad u Hrvatskoj nekako testiranje, znači u kategoriji sve što je stiglo, sve je rasprodano, tako da je to najbolji feedback da stvarno kupci ih obožavaju, tako da sad smo isto u Brod donijeli pa da prezentiramo, već su se jučer neki prodali. Koje su specifičnosti? Budući da to rade Šveđani, onak dosta jednostavnog dizajna, ali opet je predviđeno da traje, znači tipa 7 godina daju garanciju, u prosjeku ima 5 puta jači motor od ostalih kuhinskih robota na tržištu, a ne znam, jedna specifičnost može 4 kg tijesta od jedan put raditi, što je prilično velika količina. Mi ne prodajemo jeftine proizvode, znači naši proizvodi su svi premium i prilično koštaju. I onda sad vi ne možete nekom reći, znate, evo to nešto košta 500, 800 ili ne znam koliko eura i sad vi to kupite na temelju nekakve specifikacije. Kad osoba isproba, da li to sad bilo sokovnik, kvalitetu soka ili ne znam u blenderu kad napravite kikiriki maslac koji je savršene teksture ili kad stvarno ubacite brašno u taj recimo kuhinski robot i vidite koja količina tijesta se može napraviti, kako on to s lakoćom odradi, onda se ljudi, odnosno kupci se naravno lakše odluče za kupovinu kad vide da je to baš to što njima treba. Izanaliziramo proizvod prije nego što ćemo ga staviti na tržište. Znači konkretno sokovnike koje imamo u ponudi se totalno razlikuju od sveg ostalog na tržištu zato što veliki otvor, ne morate rezati, pripremati namirnice, perivi su perilici, možete 2, 3 doslovno različite kvalitete soka raditi, da li želite bistri, da li želite gusti, sladoled do smrštog voća, tako da kad vidite kako je jednostavno korištenje, a dobijete fantastičan rezultat, onda kupci zato u biti se odluče za kupovinu. Da je riječ o vrhunskim proizvodima iznimne kvalitete i dugotrajnosti potvrđuje i višegodišnje jamstvo. U prosjeku naši proizvodi imaju od 7 do 30 godina garancije, znači nemamo kao proizvode koji imaju kao tipa godinu dana ili pola godine ili nešto, znači svi naši aparati imaju, kažem, znači od 7 do 30 godina garancije. Osim na njihovu štandu ovih dana na Katarinskom sajmu, mogu se pronaći i na Zagrebačkom velesajmu i na web shopu. Pa mi imamo fizičku svoju trgovinu, znači na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu, tamo imamo baš veliki showroom, mogu se pregledati svi aparati, direktno na mjestu testirati, mi imamo malo specifičnu trgovinu, zato se kao i zove Enzita Experience Shop, što svi aparati koji su izloženi, sve ih se može i na licu mjesta testirati, isprobati kako rade i plus naravno imamo svoj web shop www.enzita.hr. Kod Enzite svatko može pronaći ono najbolje za svoju kuhinju, zastupljeni su u cijeloj regiji. Mi službeno u biti pokrivamo, što bi rekli, cijeli prostor bivše Jugoslavije, znači od Slovenije dole do Makedonije, a službeno imamo predstavništva u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj, tako da kroz te 3 firme u stvari pokrivamo cijeli ovaj teritorij. Danas velika većina nas živi ubrzano, nerijetko pod stresom, te teško pronalazimo dovoljno vremena za pripremu hrane. Rješenje je kuhinski robot. Sve uz poruku Enzita, ključ tvoje prehrane.